1 minit bawa you tengok motor second yang baru masuk ke ICT Motor World. Tahun 2019, Harley Davidson Sportster 48. Harganya 63,800 dengan exhaust Vance and Hins exhaust. Tahun 2015, Harley Davidson Iron 883. Harganya 39,800 dengan Z exhaust. Tahun 2011 kita ada Harley Davidson Sportster 1002. Harganya 43,800. Dia dengan Screaming Eagle exhaust. Tahun 2015 Harley Davidson Fatboy. Harganya 65k. Kita ada exhaust Vance and Hins exhaust.